weigithia na muno kuigithia kuria tiri-ini amutiri nduteaga njitikiria nyamukire mitambo-ini IMD wa kambuni gwitwo Golden Dream Land and Properties Limited kambuni egumo ndegwa doi kambuni ena wigerereki wa gikiro kia iguru kambuni iugaga uria ireka kambuni itariaga ciugo kambuni yakwira ni hana niho na wathima ugukora uria makurire mari Inooro TV neguo kuri ngamukira ndenyihetie Fred Kahura Managing Director Golden Dream Land and Properties Limited kambuni ena migunda hadu Kenya ya Roma kabisa. Good morning brother. Good morning to you too. Uko salama? De mwega uneguo kwa riri kwa mundu murathime ni ngai niguo no ngeithi ngeithi ni simina maundu maingi muno taru hindiria ugirikana ni uthoma mandiko Jesu agithii gucerera Martha mageitha ni mahembaniria ri na tutuona tu ni undu wa ngeithi tu tutuona tu ri tugicanjamuka twinda tugikenanira ni undu wa ngeithi no ri mahutatanirie memona na mwana uri gutiari undu no ngeithi igituma twana tucanjamuke na no cio cihoragia bururi uyu ngeithi ni ihoragiriria maundu maingi muno na by the way kwe mundu ugikuhitukaga ukugeithia na muno igua au muno mundu agita ukugeithia kwa jarucini mundu agita ukira good morning ona mutumia agiukira agutagarite agite riko atethio kuharithia cai ne ndiro ona tiga kujua cai ucio umothie toka unywe ona guku ni tuthomithagia tukero atiriri wacemania na mundu mwira good morning ya ili mutiraruta kwira kumwe kambuni emwe ndura mundu good morning ona inyu kuria kwanyu ri mwacemania rucini ri no gutumira good morning ya era mundu we mwega ni urairie wega haya reke ngwire ni nginya ndi mutugo ona tugiko tuhitanite na mundu ni mura good morning one tondu ngeithi ni cia ngai ni and you see oruna gundo ndagutinda ngiturio ngoro-ini ni gukurada gucokie oigo ndugucokie ndeka uria kwagirire no he umwe ndagithirie ngiona akihura ngirigwo ri kai moko ndina giko kana niki he mundu ngigeithio guone aji gwika gubuto-ini yokona ni kwihura na yoko hego kamenya nduri githana gitono mutugo waku no reke ngwire mirerere kuria mundu arereirwo ri na mukuri hare mundu akurire ri he kindu gitagwo mitugo utangihota nginya wakura utangihota kweherera mutugo umwe kama wakang'ethe ni kuhe andu aria akuru gitio mutugo wa keri ni kugeithania ru hau umenyaga atiri rucio ndikamwarira guoko no ne ngamwara good morning no kamugeithia hatukite akire we niwe utigagwo na riri niwe we yohorithania na kiho kiu we niwe watigwo ari no cuke na atura egutura macegera-ini tondu we niwe winjera ya maundu macio. Asante Fred Kahura, karibu sana. Asante sana. Gatondo North mko poa? Gatondo North tuko salama. Mangu Yegania Kirae Makwa Mutoma kwa Jui Emitero Kango kwa Dube Gatukuyo kure mona wa Kamwagi Githofokoni kuguo Gatondo North hado ya rumari tuko salama tunashukuru. Yes. No muradorera mutito cio wa Badea. Mutito wa Badea no twaurora tondu menye thini wa mutito cio tigana gutuika fareno ate nyamu ni cikuigwa ngari cikihetoka ri na nicio cindanete hare hanyu ri ni undu kuithane gwataniro ya kore kwanyu ni undu wa waru na minjire ni no turarora mutito cio ona nyamu no turacimenyerera ni wega atia na kwa Golden Dream Land and Properties Limited mukwaje kwa Golden Dreams Land and Properties Limited kore tukoragwo mwana wa Ruiru ari office BD House gorofa ya gatatu na ocio nuguo mucie munene wa Golden Dream ku tuti na uru wambere kamuga kange tukagatha ngai ni undu wa gutuhe hinya ona mihomo na gutorokeria wega wake no tugi wake kamu ni kuri kindu gitagwo wega na ni kuri kindu gitagwo utugi wega utugi ni kindu gikirireirie muno makiria no we mwega ndi mwega utugi naguo ri uheanagwo ni ngai no utugi ukaginya na riri utugi ukaginya na riri no heanagwo ni ngai no wega no wa mundu wothe ndakwendithiria wega taru umuthi
ngogoyo thini wa miaka iroka ni kwarathirwo kioneki he mundu wa kurathira wega ati tugakorwo na ngorofa ya ngogoyo plaza ni njoraga wa githenji wo igo ogwo na wauga we wacokia uga fo imwe igakorwo ya andu aria hinyiririku andu aria mari mathina na andu aria manetungumania manona kai gutagaikara wega rucio no njoke ngwire furu ayo wengire wekera ngogoyo divas warembo na kama ya no ginya heko vetting yes na vetting igoro muno ha warembo na kama ndigetha igiture ina riri tondu riu acio no maturagia riri gukora kundu gitagwo utugi naguo undu ucio warikia gukinya ri ngia kauhe utugi ndakwendithirie wega ugie na muthenya mwega ugie na ihinda riega ugie na thabari njega no naguo kuma hau nginya hari gukinya ri destiny ya kuma hau wambire thabari nginya gukinya ri ucio ni utugi wa Ngai no tuganagwo ni Ngai Kamau andu riria megucera ri nimokaga na kiondo ya gutuga ageni gwa ageni reke tutuge ageni kogu wega utugi we iguru ya wega kogu kure kwa Golden Dreams Land and Properties Limited Ngai atumenyereire agatuiga wega agatutuga na tokakigathaga asante na gikono igire ati mugeni utari mwene ndari mutugi no riwe tondu ina mwene ri ni ugutugwo muci uyu karibu sana asante heno ndu Fred Kahura wagweta hau kabere wagwa kuria twarereirwo uria twarerirwo ni twarerirwo gutia akuru waitu ni twarerirwo kugeithanagia ni twarerirwo guikaranagia wega na andu aria angi no tanjira atiriri rimwe niki kigiragia mundu atheremere kwao Kamau ona thina wa history ya kuma tene ya Demina Mathathi history nginya maandiko tiraithio themere kwanyu tondu okundu ni kuri andu metagwo gatekeepers wadarani kiugo kiu gatekeepers ni matinda thome acio ni aria matindaga thome magicuthireria wekira ki umagara atia muono nao nacio mari utiganu na kunda ngutume na hwaine ri kana ngua tiri neguo hwaine kunda ngutume ri moke gwitia gacuru ka maitu na matinda thome na aria akagwira akunda ngutume kana ngua tiri maheago uhoro nia maheago nia megutwo gatekeepers koguo andu acio mona hihi kama uno aguri kiratu kieru nikio mutungatiri bishop oigire na ari koro kiuga wega ndakagurire kiratu kieru na riu ndiragecenjiri nginya kacati kare ndekagira ni kero mukinyo horo no acio mukinyo horo ni manyitaga mundu kana makanyita mundu kihingo-ini gia kana thome wa itura na kamua kangethe nikio Ngai arohora akiona mundu gwitu Ibrahimu ni mundu nyendete muno to tuga maithe maitu Ngai wa Ibrahimu Isaka na Jakubu akirora ndungata eno yako igutwa Ibrahimu ri ni ngoda kumirathima ni ngoda turi ikionene turi ikiririkano Kamau ni kuri maundu tweka megutara mekiririkano Kamau ni kuri ciugo ugaga ni kuri ciugo waragia ginya haria mundu ikarite uguo taru he mundu wanatara thini wa because you are a political advisor he mundu wanatara kamwe tere tia guthie gacira gaka no matuone make umuthi ukamwa kangethere ni kuri mundu roigate nari ko ndathikirie Kamau tondu mataro maria ndahirwo ni Kamau no ngira kumarumirira tondu matuone makoro mari ma mundu Kamau Ngai acuthirie matuone akiona atiriri mundu ni ngoda kumurathima na ni wakwa taigwe mundu ni wao turia Ngai niguo no Ngai nero atiriri kirathimo gikiri nikina thina ni undu wa muru wa nyina gutoroti koguo ni ngoda ndo amagayukane Kamau and that's why ukoraga maita maingi tiraithi wige sister yaku nyumba muture muiguithanitie tor sister yaku ugaga o ni brother yakwa na kamutumia yaku ugaga o ni muthuri wakwa Kamau wakangethe tiraithi winukage kwanyu nja mamu wanyu na mutumi waku maheane gitio tiraithi niki o ni mwana wakwa giki ni kihigi akwa na no muthuri wakwa tu hamwe koguo ni undu wa undu ucio ri Ngai acuthiriria kiona he maundu makeyumiria andu ya family no ngeikarani niko kama uginya kugia Ngai kana thina wa family niko kama wakangethe uigwa family ni kwacomoka umwe agateithia kwa aya kama niko igwa thina wa family Ngai ni arathima umwe no ucio arathima goimagara so gutire tiraithi Kamau mundu atheremera hari tura no ungiumagara tondu wi wa kirathimo niko Ngai umagara na Ibrahimu riria arekire kumagara either akirwo ru kuma tha ici ucuthiririe thi yothe ndakuhe no korwo we ithe wa maithe and that's why we talk Ngai wa Ibrahimu
Isaka na Jakubu tondu ni etekirire kumagara riu ri tukumagara tugatheremere niko kwega gwa kumagarira muthuri ugwitwo Fred Kahura Kamau Kang'ethe kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited na nigoda mwiroreri abio na beno ya thimu ya 0718004455 0718004455 nigera tumwire kuri ekumagara na kuria guthie gutheremera tondu Kamau kumagara nikutumaga mundu adandure meciria na adanduke ginya kimuhuko na ginya kimuikaranirie Kamau tuoka gucemania nawe no thutha wa kumenya nari wamenya ndamenya Kamau endago Kahura endago no tukire handu tukuranie idea na idea actualize no iteiguma koro ndi hari haitu igania ri koro no ho ndiri koro ndi hari haitu mung'etho ri koro ndi hari ndirio hari atenenie guateri wa itura ri Kamau Kang'ethe kire kingenyitete ndona kiumagara no watherema ri ni roho itagwo wiru toko ngire muriu ingire mutaro obereirwo negi na ru ingire githeko ge itura one woima Kamau Kang'ethe na nikio weremirwo niguo mongererwo ta murore tarora ciana ici cia Kahura ta cuthiriria mwanake waciaritwo wega karerwo wega agaturu kanitha-ini akonio Ngai ni atwekire mundu toho kigege ge itura ucoka ukarigia wigitheko tondu watuika kigigi urigagia gukorwo uri githeko and that's why I advocate nikio ingithaitha mwirori uraturora haha oya ikinya ria kwenda kumagara umenye haria ungithie kuigithia tondu Kamau no na kwanyu ungia kanyumba ginya brother yaku ekonda no hoti no igua ginya karenda kumienja na hathutha tondu wa kindu kiritagwo roho wa wiru Kamau mundu wa wiru no haria tu ekirathi giathi tondu mundu wa wiru na morogi ni kindu kimwe na nikio igua andu a wiru ni moraganaga na ni moraganaga ginya na ciugo ni mari jambanio ni undu wa roho uri thiini wao andu a wiru me jamba no ngemuona taigwa no ngemuona na ni ukora ginya riri iromo cio ni ndehu tondu macambanagia nao uguo ucio no ngemuona no nyita yokithitie no ngemuona ekinyithitie naigua mutumia wake ahana nio mamenyaga uraire ki muraire atia uraire monoriku na kana ni ukaithitio tuko nio maheanaga ndeto icio koguo Kamau weikarie na kuikari Kamau Kang'ethe tombo kumenya atiri ati tiraithi utheremere kwanyu na nikio tuga atiriri wona wathi watherema ru hugura maitho itura ria kwanyu no ndukende gucoka itura ria kwanyu Kamau Kang'ethe nikio kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited twamenya oguo ri twataukwo oguo ri twamenya niguo kwagiru ni guikara ri na ithu tukoya itemi tukanyitira Ngai itemi ria kumagaria andu ria gucetwa andu matura macio matari mao tukamera atiri now it is time tumutware kone mwana Malindi mutheremere kuo mutukane na andu aria angi mumenyane umenyere ko guikaraga no theremere kuo ni Malindi hahana atia hathimetwo atia harendio atia niki kingitheremithĩria kuo Kamau Kang'ethe ngwambia nyanya na nigucifuatithania nigathomire ndi mwana mugi na nie kirathi ndia karaga ndirica-ini njuthiririe ngari cikihituka niguo wari grade ona tiga CBC erokire ndira grade wira ku excellent agado maundu macio Kamau Kang'ethe kiuri kia mbere ni Malindi Kamau ndagika 50 wigirete thini wa JKIA ri ukaingira ndege ri International Airport Jomo Kenyatta International Airport na ndege-ini uguikara haria Golden Dream Makobuke na no bukiro haha mbere thutha wa pilot of course aruga etagwo ha ndege-ini ha mbere hetagwo ha VIP na undu igwa ikuria ndege-ini kwina kiria kwina maundu matiganite ni ho nguagirwo
nikuo goko ni twakinya ugakinya Malindi tukamba tugakugagura tondu Kamau thini wotu na thini wa wega ri mundu ungimenya ni mwega ri ni agutugaga tori horo ya kindu gitagwo tugi tukamatuga na breakfast Kamau wakangethe tukamaruta hau tukamigire thini wa farafara twakinya Malindi town tukamigire thini wa farafara ya Malindi Marereni Lamu highway kai ni guthaka goko kuo goko Kamau highway ni nyue o ginya mugunda-ini pap wakinya utanakinya Marereni ri wajuria haha gatagati-ini kana kuhana atia kiuri gia keri ukwamba ucemane kindu gigutwo Ken Salt Malindi Salt K Salt utanakinya Marereni ri mita 800 niwe mita 800 kugatia ni kindu urahota kuona wina maitho maku iri niyo town ya Marereni ri ugakinya utanakinya ri gugo okuorio ri he farafara itagwo ya Hetiang mugunda itu komeire bara iyo Kamau wakangethe togokomera Kamau twendiri ha phase 1 phase 2 ni kwinikira erinikira wajuria atiriri naguo mugunda utoro ni munene ri uthimitwo atia survey ogutwo gashomo the surveyor oh yes good morning Mr. Gashomo yes akaigira na machine yake akaturumithia akaruta cia 150 by 100 ati akaigira na machine kirorigi na timokwa Gashomo athire na mbere ate na timokwa na timakinya ni machine ikarugamio mugunda ogwa akamehanda ogwo ikaruta kiria ikaruta coordinates ikugate ha neho mena yothe na ya ruhuho ikugwa ha neho mugunda ucio abite koya mafu agacikira coordinates machine ni yake ikigune ure Gashomo wahingire Gashomo ni ageni Gashomo na uge wake athiete thukuru muona mugi akaigira haria akameturumithio guo ikamuratire bas hau niho mugondo wa Precious Gardens Malindi wa Golden Dreams Land and Properties Limited ikamuria tire order gutinangia by K 50 by 100 akamera okay ekabereria ekamuratire now move right move left move this side move this ekabia kuruta cia 50 by 100 tuhamwe ekaciaturaga nika somwenyika hau tutire ate to dictate ate Gashomo nene hia kana onyihia tondu menye thini wa comments iria asubmita kindu gitagwo mutation ire Gashomo ne akona comment ciake ati nenie ndaturie mugunda uyu ko kwina thina we no korio Kamau wakangethe akaruta cia 50 by 100 ithio wira witu tuiru tikarite atutumire mafu wira witu no kuhe price tukaho pricing kiagia 50 by 100 ri tukakiendia 130,000 kure muguri wa cash money girigana na 30 na mbeca icio Kamau wakangethe ri ona stiganite ndege ria abunge marathie kure Ethiopia neguo marathi na 175 na gukoma ne 25 utuko ngiri magana meri tuko matatu wena kia Malindi nginya wena seji ya ngiri 70 kiage 50 by 100 kaithio twewererio kahora ngai ni ari yoka riu ngekondie na kaci ino ri na ni ndi wa tubeca tunini kahora ta maige gwika ate ukaruta nuthu Kamau wakangethe tondu mundu wa cash ni ngirigana ya 30 na ke mundu installment ni ngirigana ya 50 kogu andu aya mari ri tukamakaribisha tukamanyita ugeni tondu Kamau mihuko ndeiganaine wathoma ngatheti wa muramura ruciri ro umuthi wauga arutia wira thini wa andu 10 na watara Jamal watara haria makinyira 10 ri wabeheria mundu ndaigua hau mwana wa tatu ndaigua mase na Karanja wa Meki na Charles Gakua riu acio maretho ndiamenya wewe tondu gavana ikorwo atari ha neni ko mataraga ni mamwe na wa gutara thini wa aya mugwanja ri matigara ri tukamera atiriri kiu murona tondu gutiri hindi mucara kongereka Kamau wakangethe ri tukamanyita ugeni tukamera atiriri no mwambie kuriha kahora kogu ukuriha nuthu icio ingi urikie kwa meri 6 Kamau wakangethe tukamera atiriri toro uguo bukana 50 tugutware na ndege tukupeleka na ndege na tukurudisha na ndege Kamau wakangethe ri mundu ucio ndakora beno ya thimu nigathe ime itura riako aume magumu aume kure gugwitwo Githobokoni aume Mangu aime Kirai atumutware kure mwana wa Malindi ri arahura na beno ya thimu 07 18 00 44
0718 004455 ni undu wa gutia aria the aged aria kuru kama wakato tuge tumahe gitio ri na gathimu kao ni mekonda kwandika kahora ri ni moe na beno ya thimu ro ringi ni 0718 004455 uguno maridi hana kwena taito ready to taito no gutuka mugonde wena taito to taito kama waka ngethe eno etiare andika hau ready kiugo ready title deed. What do we mean by ready? Ready ni kuga atia ni gwetereria etereire urikie kuriha we utransfere tondu mugondo wina nituhete namba kore kwa survey. Thank you Fred Kahura kune Malindi muroreri wake igwa Golden Dream Landed Properties Limited kia ciene nyinge maradi 50 by 100 shiringi girigana ria mirongo itatu cash money. Toima Malindi Kahura ukwenda tuthie kuna kuninge niga tucomoke Malindi ri kamuwa kangethe na kio kia 100 by 100 niyo kuota ni ciringi 200 ni uru muno Kamau akangethe kiarega guka 260 niki kiarega guka 260 ndura kindu kimwe Kamau ni wandu mugwanja thini wandu 10 gutiri mucaro rongerereka ni magoti makiongerereka NSF ni rongereirwo riu mundu ucio ndumuhe kanya Kamau twita kambuni ya Golden Dream ni twendaga atiriri ati tutwarane na mundu uyu enyitire kindu na tukunyitira Kamau tondu wahota kuyurutire 200 kuota ri ai 200 Kamau ni handu mundu egwikara mutoro wake guthi na mbere ni handu Kamau twendirie phase 1 andu a phase 1 makete na magaikara kuo Kamau akangethe ni handu hena cukuru tondu andu maigithagi ni undu itumi citiganite gitumi kia mbere Kamau akangethe umuthu ungi wa Malindi Precious Gardens ri ndina family ri ndi mwana wa Goria ri ndina tucukuru haha ndatigirwo ni muiritu wakwa ri ndina ni ndauma guku thini wa gukorwo ndetungumanite ngai ndathima ndiga ndandukire kana nyumite gwitu ni ura mathina maria nyoneire gwitu ngaigura ndira guthi gutheremera hau ri kiurine tiriri ndina family ndina tucukuru ndina family ya mutoro wako ni guthi na mbere Kamau akangethe. I think that's the big question. Twaguru no ko tugicokerie muroreri tondu ndathi kwambiria muturire ari nyika athi gutwarithia muturire kuri andu maraikara na andu Kamau akangethe they are hospitable ni kuga atiriri ati makunyito geni indo ciaku ci save tondu mugondo wina title nikyo tugaga Golden Dreams Land and Properties Limited shamba ni title on na title deed is our DNA ne mwani nire masinga Kamau akangethe tutininite kuri kindu getigaru tondu mugondo ni munene na Kamau akangethe mukore mwana wa masinga ri ino yathaka ni kure mwana wa matu ino ya kure mwana wa maturi ona mugondo twendagia haria barabara-ini utigarite kindu brota 10 na mugondo twendagia 300 no twari uhoro wayo guku ni matu ugwetagwo Baraka Gardens matu ekwa guku mugondo Kamau akangethe twendagia 399,000 kuri muguri wa cash muguri wa kohora ri tukamode ciringi 450 muguri wa mieri 6 ri tukamode ciringi 500 kama is it worth you see. That's why side visits for free. Yes. Odi one atiriri dero 399 is it worth? Tondu Kamau akangethe besha cio ndiraruta besha cio mwiro ya raruta besha cio mwigithia ya raruta ri nisi value ya cio ri ni ronekana ugu nugo mugondo hana no cio mwena ke hau ucio ni mukurino murata wakwa ni mundu na mukurino ni mundu ni murata wakwa muratembea ngondo-ini ni kuratora kuri investors me ukoromagia ka bungalow me ukoromagia ona koja. By the way I can advocate because the next city ni kurigana uria kuguthiete inaona thika ni rakwo maundu macio matiganite Ngogoyo Plaza to be in that place thecia kuria matu thecia kuria mwana matu dirikani uria mugondo wa Baraka Gardens uyu komeire rami Kamau wega wa migunda itu ri ndiri explanation nyingi tondu tutemete bara ni tuirigite ina title Kamau akangethe kwina ikari thini wa mugunda-ini Kamau akangethe ria to hinguraga ri gutire investor wokite hau thaici mukawa ni muriku opposite direct
ati geti na geti cirora ni tukorana kungethanira singethaniriyo iti hau ndirikani uranyenderia ati mugondo turawendia 399,000 kuri mugori wa cash mugori wa installment 450,000 na wa merita to na mugori wa merita dato 500,000 na besi kamu wakangethe cio othe igwo ngiuga tugire Malindi 130 cash daiga goko Baraka Gardens 399,000 na besi ni inclusive underline inclusive of title deed kama utajuri kuri watu ndirege hebese gikahorwa ukaruta ni kuri hebese ige Fred Kahora mundu akaruta arikia gukuriha ciringi ngiri 399 cia kia Baraka Gardens kuria matu kama wakangethe mwiroreri wa inoro rucine mwigithia kiu kia Malindi 130 na kiu kia Girimagana Mary kia Baraka Gardens kia 399 gutire besha ige andika gutire besha ige ugacoka kuruta 07 18 00 44 55 good yes so mama tu tigetonya masinga turekie leu wega ni atiri na turekie na gikeno tondu ni Joy Garden na turoka na kwina offer ya Valentine yes ukirekagia kama wakangethe wega ni uyu nona tu maha faraini kuharuka kienda fara tumeta Kivandini mugondo wa Baraka Gardens ukomere Kivandini Masinga bypass look ndio Kivandini Masinga hizo tugira Masinga this now Masinga ndumoragite Masinga hana atia beautiful kundo gothaka muno na ikara wega toro ikara hare ndege-ini wa mbiro rere murori hau nyumba ndugetirani na gite kiu muno kihota kugathio ciegoro icio cigoro muno iyo Joy Gardens Masinga iyo Joy Gardens Masinga neighborhood 98% kama wakangethe ati ugifatara muhu ugifatara fanga ugifatara tufa ugifatara dhafuria ugifatara mwaki kwena neighbors acio neighbors kaita una ni kundu gukura muno kwega take na acio ni andu ucio ni gacomo gacomo ucio atemete nginya fara yacio investors kama wakangethe wina andu aingi haha acio ni andu aingi we mokete kuigithia kuma inoro rucine yes thank you I have to underline that I have to give credit where it is due kwenda gikeno imwe ihori tuhebe ya guku na mirihire na kuria muri Fred Kahora kama wakangethe murori wa inoro rucine oya na beno ya thimu rore ingi 0718 004455 beya Joy Gardens Masinga kuga Joy Gardens ni kuwa gikeno tugira horo kindu gitagwo utugina wega indo sikinyanagirio wega riria mundu arakena nikyo company ya Golden Dreams Land and Properties Limited irakurera Joy Gardens Masinga ri kama wakangetheri ni mugondo wa 50 by 100 gacomoro ringi gacoko haria akaigira machine akaruta cia 50 by 100 jioru tugatema farafara tukairiga tugacoka tugagweterera tugakora set visit ni free urabatara tukuga ni kwenda guthio muthi ni kwenda guthio rucio ni kwenda gwathie Saturday riu mweke niguo 0718 004455 hura thimu uyu uge ni kwenda guthie kure mwana wa mugundo ucio ndonari ni kwenda guthie go verify ugu ndrona we muirige ugu ndrona kwina neighbors ni kwenda guthie kutaukwo muno makiria na no ndo andu are meja waitoka cia bururi ri tumere atiriri ati no wetie ginya mafu na beo ina WhatsApp na bea 0718 004455 etia mafu wona hare mugundo cio kinyete nayo beire ni cigana Girimagana Mary ma 30 iyo ni bei karibu na bure kore mugori wa cash tu hamwe cash money bei karibu na bure 230 wesiri gege asa kutirisi gege kwa sokuta ni 230,000 inclusive of title deed wa kuriha kahora tabunu asire abunu asi mudo gwetwo kadere ka mathafu itagwo murage wa Jimland na Kariuki Hydrostacker solution ejaga mai wa muta Kariuki wa Hydrostacker ejaga mai na gwa kama swimming pool haya Jimwala Mugwera one ni wandirikania mundu wa fatate murata waku aciothe tumere atiriri ungira kuriha kahora ri naguo ni kwaga gwaka mikawa na maundu matiganite nikyo ndagota Jimwala Migwera ri ati ni ciringi Girimagana Mary ma 50 urabatara gwika ati kuhura namba ya thimu ya 0718
004455 0718 004455 togo twara site visit for free. Thank you. Moini ogwetwo Florence Mopower, musician Florence Mopower gede karoshine. Akore banana. Auria second komitu ni Malindi wapi exactly? Ni Malindi pale Marereni. Marereni Malindi dage kamirogo eri na idano gienda kamirogo etato. Ukomere farafara ya Malindi Marereni Lamu highway. Hau asante. Dasho kiagaga mono kama wakangede. Gwadidirie idariega. Na ni Saturday no kama wakangede. Kana weekend dinori. Aigithia akore mwana wa Dubai. Tuna Dubai Expo. Twakoro tukore mwana wa Dubai. Dauma weekend no gogethi kore mwana wa Dubai. Jamani na investors akore mwana wa Dubai, Ajman, Sharjah, Abu Dhabi. Tukasema ni kore mwana wa UAE. Mukawa wetagwo Al Hello to Ajman. Odhietha farejaga na ucoke wega awasalimia sana. Thengio muno ndacokia ngatho. Ogia nae ihinda riega na ngowe mwakurathime na kuya matuko. Amen. Geithia Chairman Kagoda, geithia CEO wa Boi, na aruti othe a wira a Golden Dream. Yes. Landed Properties Limited. Yes. Kure tuga title deed is our DNA. Thengio muno ucio ni Fred Kahura, MD wa Golden Dreams Landed Properties Limited. Umomemerekia murihire twakinyia hau handu ni ha Njoroge wa Githiji uri othire kwetha gacai thutha wa kunywa njahiko muno. Nie njitagwo Kamau Akang'ethe. Tabarire riracoka ni tabarira yake muri ukireherwo ni Derito Waihura na Mike Jega. Na tugaga atiriri titaguko kumagwo tacokera maigue guku inoro rucini Kamau Akang'ethe augaga titaguku kumagwo.